Naana Brown, or then some about Naana Brown, Naana Brown, cry your wine, ah, and Naana Brown, it's not diamond up here, and Naana Brown, it's not diamond up here. That's what pain. And then it's saying, Omoni omo expose where do we about Mana and Jack. Or expose and just say, or they era Owusu Bempah, Isaac Owusu Bempah, so they are a boom, just say. Someone have a 2 minutes dear home. Just say, your papa, save you, Brebiasa. Ashawo na dia, then I say, there papa crying ya nanka. Obey it. We patch up young video. Capito, what was say? What the man? Okay. As of Nebu, if you try anything stupid, you will die and you will go to jail. If you try anything stupid on me, ube bones mama Christo. Sa usi wa Jimmy. Sa usi wa Jimmy. Sa usi wa yakwasia. Sa usi wa nyen. Sa usi wa to Jimmy emuno. Osofu Nebu. Uto Jimmy emuno. Wumfirimu. What piano? So mama can say same way. Capito ube chalo siyo. I'm promising you. I know what I'm saying. Capito. What's the word me? What's the be one waka? So what dime? Nana medino. Hey Capito. Woo me honda. What's the word dime? Good show. I had there. Capito. Me shower dear. Mark this day on the wall. First time baby in Sota anchor. Capito. First time baby in Sota anchor. Who be known for the rest of your life. Whoa. Right. Ube bones some mama Christo. Me say wo be bones some ama Christo. Ne drew wa. Ye be hu to me. I was asiswa. E be to me ajo. E free me some. Now ye Sofo. Now so we Jimmy. Wo probi rene na da. Oba no hu se onye cheap. Ne ho ni kwan. A ubenya ne na denti. Wa force ya se wo defame ni kunu. Na oba ne se menye ma wo defame mi kunu ne. Wo defame mi kunu ochena. E wo sa ukotwe enkwasiafo. So na Sofo kwasia. Sofo kwasia se. We no me be gina yeah, the catch they say I usika o de maye kwasia 5 million ye disi ablonsan 5 million now the mama yere ne me ba no eno ye disi ablonsan kwasia mpanyi say ye the catch say usika na de maye ne wo adofo sika o de maye ye de sida buwa na mpanyi we kwasia papa ntina Jimmy 40 se Capito mu di wachi no kwasia fo say ne be di wachi vagabonds mo brother o Capito na o se me manuzunzu na manuzunzu say nya big deal kwasia me na metini awari oba artist kai oba ho de me hweba me responsible wo kwasia Jimmy oyire na o mawe abuwa na oyire na akwa ne da waso dem no we kwasia so dem na mote mo ne nkofo da rough abuwa na Sofo ne nkofo oda wo ne nkofo oda kofo ne oyire da mu tware mo ho saa moa nwan na mugu aso dem kwasia Capito I swear to you so ba Saturday sia no amome a wo yes Saturday sia no amome a mesro me kasa wo ye Jimmy for papa Saturday yesia na so wo amome a wo see adem nya bema abuwa kwasia mike no so be gina be kasa ai no Saturday see adem Capito so wunya kwatia didi twa eya se sabidi wate sa Osofo kwasia mpeni no adia me beye no peteshini Sofo apeteshini Sofo no apeteshini Sofo adia me beye no ewiase obi nya di bida sorry lakma Osofo a wo penkrofo irimu adiom na we nya kwanti wo soma na nka ne sen enka mepe obi anka na Brown na mepe no enka mepe obi na Brown na mepe no eno anye yie amfa ene be ma no ka yenye useless eno so se matoka ache eno so anye aduma ene matoka 50,000 ene yen say na aduma $100,000 $300,000 and Osofo Mekeska Osofo anu kuruma on kana no ntum watoka na me ametia ka full payment still won wato amame Osofo true ni a wonim secrets Osofo asawani a won kana no ntum
Osofo be di kola be di hwe sofo. Osofo na ho nkronkro, osofo zarefo. Sofo kwasi ampene na nim aguase. Ene obi ampom pese obey attached to him. O se de so we chimi ye du chimie be ma wankasa. Wo ye fo, wo ye kwasi ya wo ye chimifo. Me maso. Me so wo ye chimifo. We are kwasiampeni ya abuofu, we are useless man. In fact, you are a pit of hell. Why chimi pa? Why chimi no? Are beyond repairs? We are chimi fankasa. For you to sit down and plan this against me. How dare you? Kwasiampeni berima. I want to mean no about. Kwasiampeni mema. I would dim my rough. Abuofu yare fo. Why curse that was so many to me worry. I will me wo rough. Kwasiampeni. And na no my say motia. Wo fi wate. Wo tantan. Wo nyunyu. Wo troka. Wo anya kono. Wo na wo nkruta. Kwasiampeni. Medel. Wait, me papa. Wait, me papa. Me more be attention. Attention in Abeba. I'm telling you. Me more be attention. The catch her when they plane. Me more be attention if you neko. Attention in Abeba. Na Capito ne mic in the day. Me so very monam. Me boom be. You will eat your skin. You will eat your skin. You will crawl. You will gnash your skin. Suma ukiless no bodyguards I was so mwe di on wechi na from was we sofo enye suma se adwuma na woni omudi enye bone ne awudi sem kunkum ane ni ama bone a ene ama bone a wodi omoya komudi wachi den suma mo na mo mra so we are waiting kwasiampeni tutu ni sofo kwasiampeni onya emi wate useless thing call himself a man of God. Demon, evil soul, wicked soul. Kwasia. Chimi. Ye di watem na mi so wo. Sa wo ye chimi fwampa. Sa wo deserve it. Kwasia penny Sofo want to be fan of conscience or by chum. Adi oba chum. E di me maton. Wo ye kwasia penny. I would deal with you. So what chimney? Uchimi no, it's beyond repair. It's beyond repairs. I would deal with you. But do chimney no kwasi ade nyina be ma wo. We are fumu what's it? Ashawo me ba chawanga so hu de koye. Wo hu nsama na brown we na sa na brown no ode ade tudwa na so wo hu expose ni eko. Pa cho nsam we nyina no den na de ba. We ed we beba we ya twene tan na za anye ya twene na za anye ya dai bet no e hono bi say yes we ed we e fa ha we ed we e fa e pa cho ye nyina ye hwe ne hu say abrabom no o ka we ho asam odi we beba na dia me fa e tena dia me fa we nkete nyina e de den na e ba enti na wo expose we e tena wo expose we na wo expose we e tena bi no be kwakọ expose dia ye den ye expose bo na akofa ohaw ne amane e de abro enti me pa cho ye nyina ye hia bibiri emfi abrabom na hu ni se nsam ke kan we o kan e de bi beba obeka de ye nkan na no so akofa nsam pi e de abro me pa cho ma remfi se aha e ya attention tv oba like na do comment aba ma remfi so se me din e de amansan cha me akwasi mensa